Anyway, victory of the cross, may mentay talagi panggit injing the scripture kan more. Apo kasi ya Pweida nan Lohpwuo. Te Pweida nan Lohpwuo. Te Dahme Lohpwuo Krais waroahng saulang man. Okay? So, Pweida aramas me kareta taben popudi. Ayanane aramas puengo to caprela aramas. Renkot. Okay? A man was the gift figure in the fall. So a man has to be the gift figure in redemption. Tagot redemption. Kamu yung ay tipan, kauno kapore kichala. Kauno kapore kichala re. Kauno pain kapore kichala re. Kauno katkido Jesus and we are masala. Puem en bulianti nanto mo yun nantoy. Puem kapore kichala re. Puegi aramas me popudi, dewiyata tip, chapen tip, kay dek mante chon lang. Ima kaon anane kita tongki aramas. Okay? Kaon Jesus makitinak chikchiki mo. Inan marki, ikaw na balango sampa, me ko Rusya kan partisang, yet awiyara masala. Puen mila nantowo mi o nantowi, puen bulian kijate pon Lohpwuo. Okay, assignment magkano katarkito mo. Ikarabawa komo yung ay pampakapagay Jesus arayin. Just kakabarakan da ay charpo ko chaman so pakeo eso chapara kong kotse kan. Okay, cebang klanan Roman 5 isak 8 isak 12 Sister Queenie klango ko san malaman chingidi Roman 5 isak 8 isak 12 ako saya arinituan tipo a karyala aramas koros. Ipil tuan wiya pungo mepil kasalatakiala aramas koros. O kiyang rail maur. Okay? Tipenis, atamib, tiparao. Okay? Through one man, sin entered the world. Tipen aramasaman, karyala, tigoros. Matawa? Tigoros. Apil pungan aramasaman, ya pungan Krais aramasaman, na wiya aramasala, sabol mapungo, kasalatakiala, aramas koros. Okay? Tirin aramas making galogan regen, aka chaki Krais kachtor, koros maurlar. As chumelet, kasalatako available, ap kay de koros maurlar. Irailakan chumeale, me maurla. Okay, ap, kasalatak makauno kachkido kasapatawa ya sapatong ko Rusya. Ay smepan maurkila irailakan chameale. Okay, armas kenda. May pampatapatakan aleta Krais lilihat. Arayin maur. Arayin maur. Pagi Krais. Just chanane chapatangi. Chanane aleta. Chanane lukeyang inana chamaur. Puen mia lipuan tami ko to yapon Lohpwuo. Okay, kareda tirin aramas ronger Krais. Okay, ay panine kanaka chaki chay korasa sa puksarawi. So main kom sa kom so cha we ke puksaraw ma ijamo asa watek ap sa paikong. Po asa wat ke paikong. Kay den? May pan watek kaya ay mor changa chan liki isa asa. Ay so cha watek mausang. So, irajik-jik isak tuwawa ka saya. Open nituan sapay ka na ramas German, karayang aramas chojo tip. Open tuan bay ka na ramas German, kapungala aramas koros, mo silangin kot. Matawa? Baykin Jesus, kapungala kamuyo ngoy, mo silangin kot. Kaitek pwegit chapuinin pros, chapuinin Catholic. Chapuinin CMF, chapuinin kono pata so pakeo. Atana child title in momochoka men identity. Men grupik chaipana. Apa child morla emimicharen Jesus. Okay, emimicharen Jesus. Emasani tuwen sapaik, sime sapaik. Atami rasapaik ang kuprangkot or deep kodo. Okay, apit pan tuwechan ni tuwen Krais sapaik. Mau kodo, te mak kodo. Okay, kapung ke chailar. Isma pungla, irailakan, meale tau kasamo. So ne isa kriyaw.
Riso iralakan mo posono kasamo yang rail pungo manaman and wala sa pulmangkot seri. Okay? Magardaw kay kintak may pam wasa koros may kola patakin ipsapal na sarawi may kola mela may patakin ipsapal atamet cheban so ang patakta cheban ko sa saya likin chelang kaproyan chisa sa child more po ko sa yayar wiara masala po yung kuto milanan tuwacha akchana kaproyan ya chamor po maso po andar te pachaikan kapung ki chailar ap child bilipan so gidip o mela Chachon, God's already make the way. Okay? So, number yaw, umigos ko saya, victory on the cross, Victory on the cross, the Pweida pohn Lohpwuo, Krais Wiawi child, Emilanan to a child pwoula, but child armas ang puralare. Okay? Number yaw, Jesus was qualified to pay the price. Krais a waroahng. Okay, waroahng. Waroahng. Mo banda waroahng de waroahng. Waroahng ang pwoula. Kay dek tadakin luseo mo, waroahng. Tadakin limpakyo mo, tadakin rescue. Tuwa charmas yayi ki child pepe nang kapin matao. Changa dong kamor ki child la. Iwana child ban mela choro sanggot. Masoche Jesus na child more. Elekchewi matmacho ni tol makangkang ye wayo pa yan chalangalang po ipang poptier ime Jesus wiya ko save ele itkir laro pangkatarayas ngak po yung mela ng kapin mataw Jesus talk di wayo po katado as a rescue is iwan achay kukuwinan mela saudruk so kapara Jesus wiya karada icha me waroahng. Okay? Sapul machay wiya mga kan sa chukak kamor ke chayla. Mayroong laut sa chukak. Puksaraw kasaya me sa chukak. Jesus was qualified to pay the price. Okay? Jesus was innocent. He had committed no sin. Dahme qualify ki. Dahme waroahng ki. And we ala men mayroong. Aki sudrat tipa. Sudrat miya deep. Okay, so sangang katete kay me chebang wata kata me pangasale yung child me ima qualify de ima waroahng pwoula when point ke child ta number here Holy Spirit testimony in everyone every way yet without sin. Okay, ibro payo isak limawa a child tungal samoro lapalap kay dek samaro man mesudra kak pamata atray luwatakan. Buya katin yang ala song ni song chorus tuweta kitrail apuita esota wiyata tip. Gaya ko sa yame atray samaro Jesus yang tiluwi pa song kan mo kamuyo ngoy tiluwi pa magchaken ayato po sampawat me apal. Ayato po inangan nuto ka kaya ya child excuse Jesus yang lel ime wasan wata ko saya. Okay, so ngayon sarawi testify ka cheban udiya nan madu ansama Jesus chapin songo isme wala po yung songo ngayon sarawi so ngayon sarawi testify ka dede ngayon sarawala Jesus nan sapchon puen song pan chapel ngayon saraw men ka dede mesodrat pan Jesus. Okay, ngayon saraw men ka dede yang way pokon sodrat pan Jesus at tilway pa ang kasong ko isme walan kasong ngayon sarawi apo sodrat pata. Okay, kasong chepan wata kata Ibro tapa mo, kahit ibro. Matu. Okay, matu, tayo. Ako sa yaduan. Jesus, ngayon sarawya, wala po yung kolaan song. Okay? Ami watakatar pewe, Roman 5, isa kwaluwa, isa tuwaw. Isa ko saya ibro. Wayo, miyap chawatak pa, ibro pa yo, isa 5. Ibro pa yo, isa 5, ako sa saya, child samoro.
Ako saya chay samoro kui menawan chung di ibro payo isaklema. Ako saya chay samoro wa tuena kon. Songong kan mo kamu yo ngoi kon. Apa sudah tepata. Ime wongki sangkecha. Ime qualify. A waroahng. Ampogeng kecha la pokita amakelakal. Okay? So ngayon sarawi, may taong Jesus ang kasang ngayon sarawi, mengkasalayang kachayel, may Jesus qualify. Pwede kasang eron na, so dyan pa. Kaya watak mao kasaya. At chayel samoro lapa. Kaya dek samoro mesudra kong kakpa mata atong aluwat. Watki, miya aluwat, miya inang. Kamu yung ay kapag ni tuan kau no. Mia mata-mataw. Mia papam. Apo sa bata. Okay, buen kinales. Yang ales song-songkan ni songan tuwe chak child. Apo icha. Eso cha wiyata tip. Karata Krais kelep waroahng pogil ke child la. Okay? So, Koreao, Jesus statement, Dahme Jesus masa niyo, justify himself, deta easy, waroahng konong pwoula. Okay, sabon machay Korean tabi ko, ako saya Krais konong pwoula. He is qualified to pay the price. Waroahng pwoula. Kayo po kita sa tipa. Koreao, Pin Krais kadede me waroahng. Mongo sang nan sone sak payo. Irachikik silisak. Sone sak payo irachikik silisak. Ako sa yay solar ka ko sa yang kumail. An so ray. Buwagi kaunan sampawat samodor. Okay? Jesus pin ko sa ya kaunan sampawat mon apolaw. Ako sa yang waroahng ko nituan. Kasi yang ral Dahme pan Wiawi niya pang pwoula sariti yasa ta Dahme pan Wiawi uyo kasi ito ason Judas Iscariot abason pradikan rakoto ariya kasi salar ka kasi yang kumail anso ray puye ki kaunen sampawat samotor. Okay, isme reklang lang aramas kay. Apo sime manipulated, sime pichi, sime kamakita ramas puka, ngayon south, Satan. Okay, Satan kamakita ramas puka, painong rail, rangkodon kemela Jesus. Kaya dosa nga Jesus masani, sodra a manaman boy. So Dahme Jesus waroahng kemela, innocent. Melan aramas luz. Melan aramas me pilata. Mangi me pegar yo mo sang ren sama. Chay ban bilwata kalawasame nang Getsemani. Mia me wasa pwegi rotalan tipewe. Kauno sopa isang ako saya samay-samay. Takom likit maliyay kiniyala. Okay, so ko saya yar kahit mo men ko to asamenda makupromo ya kom kat kiwi santal wet apso kupromo yang Pweida. Okay, so mo ka saya yang child me uya pili yo and tilway pan Dahme tilway. So Korean topic me men sir wasa Jesus was qualified to pay the price a waroahng. Wiya Dahme wiya pon Lohpwuo po kita. Kayo so tipa karyaw pilata. Wiya kakang posan yo, wiya kakang pay kong sama yo. Kilang lara ko doon sali, mo in kamu yo ngoy puye kiya chapans. Masa puye si jang ko doon pray kita, dis langay kita ta, to make anything. Chapan mela na ramas tipa na chuya Dahme ko. Ayi pwegi na markiman.
Pwegi lapalapman, pwegi apewedir chepel, pwegi socho karabana pwoula. Abo ya pilipilio pwoula. Moki yang kamuyo ngoy me yan gemanaman. A waroahng. Kay dek pwegi luz, pwegi bilata. Men? So naisak payo silisak mo so naisak payo silisak mewi wat ka. So kasaya sodra ama naman boy. Sodra ama naman boy. Kamu yung ngay kadela mo mo setan boy lapalap te kumat. Jesus masani sodra ama naman boy. Iban koan kalopwuo abo belata sodra Satan manaman boy. Uyak prangko ko tong kamaurala sapol ma aramasakan me Satan mi lidui. Okay, so kasilu pwoula and Krais, Dahme cheba sa me qualify the waroahng, pay the price, poi lap me we upon Lohpwuo, man declaration of his innocent. Aramas ka dede, okay? Kayo ngayon saraw ka dede, karyawo Jesus ka dede, me koan pwoula. Kasilu, aramas ka dede. Okay, Luke isak silu lel riyasak riyaw. Siapa wata kata po ray. Apkam kakin jengiti. Luke isak silu lel riyasak riyaw. Mga saya story nan sa pilot. Jesus kat po pilot, muan pilot sangan question the petang kan me. Ray lalawe ki apil. Mos tame go through wasaw. Pilot up kabe daxeliero songano peni ko saya I have found no cause of death in him. So jam megot sabong adiara dare. So Jesus konong pay the price. Amen. Ngayon saraw mo ito ngayon songo so to yata deep. Jesus paying ko saya me Satan so drama naman po. Pwede Satan akan miya manaman po chachakunya tatip. Okay, Jesus paying ko saya Satan. Tatani ko tin sampawat so drama naman po. Kasluwa pilot iral ka mapibang kalopwuo. Okay, so nuwang kang ko uwang iral so kapung kan rongero rasa mesocha me ko trapang ka ukiyang. Kasi I found no sin. Okay, I have found no sin to cause him death. Mentawa mo. Scripture man. Aramas ka dede. Okay, so kam ka wata ka ni pinaw mo time to when okay accuse okay ka dede. So kakela kay ka child. Udangan Jesus masaniya aramas panuwang kami uwang kumail pwegi uwang yayer. Epa just child lanane cha focus. Chelanane je klang wang pegarin court, masanin court, kaudia la bang kauno na child more, po udan pan mia songa dede kami ban likam, chaba muidang rai lanso. Me Jesus wia. A little situation marabel bang kalopwuo la son chanaki kan chanaki ro so cha me got sapung ratiar. Apretilla pa pogida. Court muidang. Kot mo itan Jesus ang pwoula. Amen. Kot mo itan. Master pwoula yayi kamuyongoy. So chacha kaporoporan maur. Nge chaban mela naramastipan. Kay dek lusyo me Jesus pogila. Limbak. So events of the cross oralap karyaw. Dahme Wiawi pohn Lohpwuo. Events of the cross. Dahme Wiawi pohn Lohpwuo. Jesus took the sin of mankind and paid the penalty. Jesus, walian komidi o ngoy aramas o iwiala poyo. Okay, painla tipin aramas. Ime Wiawi pohn Lohpwuo. Ay saya lumaysak silu mo ingkom kak watak edi. Jingiti my sister. Ay saya lumaysak silu nanarajuk tuwawa kasaya instead
Jesus did not suffer one death. He suffered multiple toward the spirit, soul, and body. Magcheban wadak Isaiah kosaya mon Krais aban kotsto. Magcheban wadak nan Matthew, Mark, Luke, so na kosaya story in Jesus. Abang kotsto kat silipon san bawat sa mapatangkan olela pwoula sortiya sata. So Isaiah kosaya yayar. Isaiah nampungan Isaiah o katstong Krais mimisilini sampari si pugi. Kukopatar. So niya cebang kung wata kay uwi pugan Isaiah story kan me pit Jesus ceka konta san ka witin ngen sarome. Jesus so pugi latra aramas ni oralap. Ni palingin, ni paluar, okay? Body, soul, and spirit. Body, soul, and spirit. Tuwa siya unsa ka naramaso, Jesus po gila. Ira chik tuwawo ka saya instead niya pwoula, so siya po gila. Makampa watak ni lukayan piompean mo yung kompa nagis okay pangwata kata darabrakende rachuk tuwawan yela malakashiki rabarakande iparakasharaba. He was given a grave without those who were evil, but in his body was buried in the tomb of a rich man. Okay, mela na ramastipan, apo mela nan palwaro sardi nan sausaw na ramas kabobo. Mela na ramastipan, he was given a grave with those who were evil. Aramasakan meminan sausaw ramastipan okay, iyang rail sardi, a palwaro sardi renan aramas kabobo asausaw. It's unique. Jesus is unique in every way. Ima kasali ang kachan me Jesus ima kot. Po mia me kot me pitcha kauno, mia me kot me esherong aramas. Okay? So eu me pitcha kauno makalagal pa. Yangi aramas tipanakan mela, ime wasama wata ko soya. A palwaro sardi nan sausawan aramas kabobo. He was killed even though he hadn't harmed anyone, and he had never lied to anyone. Makasakasaya body. Palwaro mela. Okay, palwaro mela. So anso me Jesus mela. Eke mela palwaro mo yan. Mag-check-in, kiki yang excuse. Oh, inanganutuk. Oh, ya tuwa po samtamet. Okay? Melad ni oralap appointed pa chaykan. Ap me chayban study detailin a mela me Isaiah koso ya tesapol ma pwoula spirit, soul, and body. Palwaro sarti narmas benan sauso narmas kopopo. Emela soja sabong emela palwara soja kin likam imiwasa ko saya. He harm no one. Soja kama tagalarmas mo ikos ko saya ni palwar. A palwara mela. Pogida palwara painda palwara mo yo palwaray. Soja terki yang excuse palwara chaka. Palwara chaka bang crucify. Palwara chaka bang yang kamala. Kamangi tamar maskin kosayaja chaka ke pichiniao ar chaka moldar puede chaka mamor. Kamangi tama amang lipane de komi chaka strampa sang menbe puede utuko mamor. Yanana ko wan petang kosay anana molda.
Chamjaman mache waun ke me Jesus pogun ke chela nana crucify palwaro. Palwaro panga ke kaisi sol chay prap mo aseli. Palwaro panga ke wadawat. Palwari yang kupranggot anso koros. Ay saya ko sa yawasa. He was killed even though he hasn't harmed anyone. So Pweida mela naramas pungman ni palwar kawalar inang palwar naramas. Chairman Nenak, Chairman Kamal, Chairman Chinya, Chairman Brap, Chairman Akamai, Akamelar. Rada ramasaman mekin ipsapalo waun ki inchang Krais. Eschaban men kam maur inang empalwara. Ampuko ay puko crucify kalusiami ang sokoros. Pwede mamaurta. Nang kabarbar ko makamangi dami ko saya. Ime apalong kung child kung ko saya. Oh, apal itaw yung kot. Dami apal ki child pilatan sa na child. Gaya mas kabar dyan masabi child kabar mas aramas lipan dar mas kawig child chicken men katte me child mao. Gaya ma child ba more in Krais. A focus on will of the Father. Emenda ki puwe mangi. Satan behind everything. De luwatina ramas. Okay? Igin matawalin bagang kot yawang kanangama. Ime kot ki. Iturkilimba ko kanangama. Pwede makichail mo, machailin nangunutong ka mamaur. Say kaya mela. Aman wiya kichail drak chaymen beliana chaymen. Teksa, peneta, akamaya. Chaman, Krais, pwoula, inangunutuk. Kay dega jatip, inangunutuk. Ya inangunutukan, so jatipa, so chamekan senswati, yet anana pwoula. Pwen manamanan pwoula, wang kawela acha inanga. Yet light never lied to anyone. Okay, so nan Cardeno nan Gethsemane kawalar nan Gethsemane kawalar the sover of soul dueja lolle nan rajuk tuawa ko saya kawalar logoloken palwar kareta como yung ay pani kasampal ko polang Krais chana na crucify palwar chaka. Crucify itu aja kalisiami kalau Lohpwuo yaramene ini nangan tip mengkomata be mempalian men wiami agot aja poko kemesang. Okay, cabang kakak kemesang nangunutuk makcaip sapal cabang kakak kemesang nangunutuk makcapateng kapakap pateng kaisi sol sampukak kemesang nangunutuk. Okay, cabang nasame Chay sitoka kita wen kot rapu uya pena chay koyak chay banita wen kot ni kela pang kauno ni ways of God a chay pang kakpaweti. Nang Gethsemane ya kasali ang child me suffering de logolok me Krais wiawasaw kemelar inangin soul duetra a child papa ma chay matamata wa chay linang papa matamata winang. Okay, wasaw ay saya lemay sa siluay sa kewo. Pensang watak. After he had suffered, you will see the life of life, and you will be satisfied. My godly servant will make many people godly because of what you will accomplish. You will be punished for their sins. Okay, Isaiah, ikos ko saya yaranggapan, Isaiah kopata, tame Jesus katton buya. So makamwata kira chugi sa kewa, ikos ko saya tuan
Murin Krais apan loko apan got kito more me pan satisfied with a kamauralam, the kaicharala. My godly servant will make many people godly. Okay, kauno mama sani me sapol ma yeras te sapol ma ladu Jesus we lidula nan to a child. Pwe ko tong kamaurala ladu toto kan memia. Porangka godly, rangak sarawila to a jai. Get to a kawaliali yoma, eh? Kauno kawaliali young child Jesus. Rajwitake sake womo. So nang get so many yakasali young child me. Makchebang wadak Luke Riesakrio by Sakpayo. Luke Riesakrio by Sakpayo, come gakin to do asan, my sister. Tuana kabaka. Okay, bang what kata eh? Luke, not to mark Luke. Luke Riesakrio. Rajik paisak payo. Nang ketsemenio mo kasaya. Because he was very sad and troubled, he prayed even harder. His sweat was like drop of blood falling to the ground. Okay, so to what mas lole because he era soul. Jesus pola pon Lohpwuo Pandara chay soul, Dahme mimina na chay soul, a chay maliel, a chay babam, a chay inang. Okay, na first two hours, ko saya Pweida palwara chay ka po, nagtin, aramas mesodot tipa nagtin nan so. Okay, palwar me ko saya. Out ng Ketsemani, wasamayap chawata ka, rajugjuk, paisak payo, iralaw Luke sa kriyaw. Because I am a sweat drop like blood. Okay, put a walk on, pwede pain a soul. Dahme pipi mas lole a kang buya dahme katuan buya. Put a walk on tingin tituetenja. Okay, so dahme buya wasaw a paindar a tail soul. Asa mi patangi kamatup sarawi. Undramo, makaredi, a Pweida sa na child. Puinang Ketsemani me ko saya. Ama kupromi, akom gatkiwi. Apso. Kupromi yan Pweida. Okay, so tuwa cha kauno, pewedi, insana na ramas. Makarataman paninda. Yana ni broken heart. I bought bijiyodite. I know no me late. Ilaktak santo to. Song atak tayo magkamatakila ng soul. Tayo soul, nan mas lole. Kaun Jesus Pweida. May waroahng me epil matakla. Wana lokolongki mataklan lole me kang buyat dahme pang buyat de dahme lelongo inja karedi. Kareda chamanta. Ansa makomkin lelong almost wounded soul. Chamanda makono popular po solen and they wounded matawa demat mataksili o kaya ramas me mo isang aral pod kamatakpaw kak pakpakiral sambar limay saksama pe po kita resadra waroahng kita resadra pula ral more pero kasaya de Jesus po kaniyala niyarala at makampangan aleti mau me pogila palwar e pogila palingen spirit soul and body sasaki yang ni pombe soul spirit mo ngen kapil wasariyaw me ko saya okay kalau golongkan me Jesus lelong ni palwar chel mangi me tu jamin roman kan rawaki o sola sansal meimo sola sansal meimo mo kasali ang chel me palwar lokolok
Okay? Ang sa may paluwaraw mo logolog, tsaba matawala Krais logolong ganiyayar. Last scripture may men, yung young child, Korean Korean limau, Riesa Keo. Ye suffered of the spirit, do jang ngane logolog pwede ngana mo yan o ngana yet and maurla. Korean Korean. Korean Korean limau. Riesa Keo. Korean Korean limau Riesa Keo kasaya. Christ didn't have any sin, but God made him become sin for us. Ismawya yang Christ entipata. Kay dek pain diba kot muy dong and we are la tipo mimi po child, so we can be made right with God because of what Christ has done for us. Okay, so ni palingen tamin dagan ni palingen do chay unfair in the spirit kot Jesus so diba kot muy dong and debata puningen kamuyongoy and pwoula. Okay? Kamuyongoy and pwoula. God Jesus so diba so that his spirit righteous so diba Kaun no puede limbak muy dong and debata nanto mo yun nantoy. And so Dahme Krais wadib ka on the cross. Okay, pohn Lohpwuo. Kauno supay lasang. Rotala Wiawi kauno supay lasang pokita. Tipin aramas na mila pewe. And so course Jesus cut pensambawa again. Oh, ikilan Dahme sa may wiya. May akaung ko sayat. Karapan na ikoto wiya kupuran sa may. Apilkele pula wiya kapakap sa may. So, chay pang watak puksaraw, mato Mark Lukeson, chay watak story in Jesus o sama relationship. Wasachok is may warla ko saya. May samay takom ligit maliya kaniyala. Pohn Lohpwuo. Pui wasaw me tipo muy o tipay ko la pewe. Kauno subay lasang. In his spirit, he's so hurt. It's so painful. Matak lale. Nan lalen kuparang kauno nan mas lale. Pogida nan mas lalo mo yan o nan mas lale and maurla. Okay? So machay ko ya Jesus pwoula. Yaraman daw chan yorala pe and Jesus pwoula. E pwoula ni palwar. Palwaro lokolok. Lokolok makamuyo ngay pang Wiawi yang chati. E pwoula ni kaya ngayon the suffer. A suffer in the body, suffer in the soul, suffer in the spirit. And so Dahme suffer in the spirit. Same place. Pohn Lohpwuo. Iwasaw me sa mauso pa isang. Iwasaw me kon kasaropa, kanamanok pa, hopelessness. So kaparapar. Te, yay ngoy, chanchanak ni. Tumunta kayo me ma peseli pang popdimela. De mimi pang kapinset yay kirdir ibang melar. Isang rescue ko magkano wiya yang kachayl. Isang kasalta kilaw magkano wiya yang kachayl. Para ta Pohn Lohpwuo warla samay.
samay ta kom likit maliay kanyola I warlaw mo kamuyo ngoy pan buya pwegi cha sosa kot cha chakak pil warla pa cha sosa limpakan kot ime ko saya ke Krais kamuyo ngoy miminan tip ay ka tinapalialar lokolok ni palwar ni palingen onan spirit soul body pwede kitan unsak lam melel okay masani John 10:10 librabo ko tong kawela kemela prap ngoy ko to pagkanan ka maurunsak so pak chodo check unsak check it matawa so na imoni is unsak so amoni open point kita spirit soul and body Injang Krais kelep. Okay? Okay kan makin may pata na leta Krais leliat. Chestu weweki. Iche mechela sa ni arala pa pwoula. Aba chelen weweki me pwoular mokiting pwoula wa kamaurala uduk. Kamaurala soul, kamaurala ngene. Ran koros chepan patapatangi. Ran koros chewi wawowngi. Ran koros chepan men. Kokosan nan meurpung sarawi. Me. Tatokin ton meti wut uyayang katrail. Matawa. Aking kokon limpaking ko trakin kosakosoy iyew pana. Apon Lohpwuo. Nganew toro sangkot. Pokida. Ngano mo yan ang teayer wiya tuturo. Wiyala tipo kamo yan pungla. Esa mo la pokan kapopola. Okay, miya wow pa nananong yung onga kot. Pokida kamo yung yan ni charla. Ansa me chamo itang Jesus na cham neur. Esolar saron tipe. Esolar foid. Esolar wow yung me checking kokon lale. Pan melay pan kolaya. Saron tip mongko chansa koros. Pokita mas lole. Ge mas ligi kak buye. Momongke lail a mas lole luwet. A Jesus anane kaunon supela sampon Lohpwuo. Kon matak. Makamuyo ngay konang matangki. Matakin hopelessness pon sampawet. Akot kisaner. Makarita machaban saulan just chumuitan Jesus at Ramor. Porin sa udaraw yosos lale. Okay? Aramas kan bulian kita okotmea kan. Aramas masasa kot rakang bulian kita okotmea. Aramas makin matawa marasa kot. Rakakuya papa kot apropunot. Restrict on the reality of God. Restrict on acceptance. Papa ko to Wiawi ni masliki. Atay papa ko tapan masang nan lang apan soul, body, and spirit. Apan Jesus masani ikodo pagkanan ki unsak. Takot unsak ekamawya la palora chayka suffer palora chayka an mawla. Soul may atay malya la chay papa machay linang and bil mawla. Atay spirit may ngana chayka automatic ipsapal pangkaprek chay lareng kot. Nganen kot tiyata. Asa mata mi sabik. Nganen kot memimirera o kosang. Ansa makomupsapal. Pwede lokolok me Jesus wiyapon Lohpwuo. Menan ngene wurla yay kot. Ansa makomupsapal. Kano ko preyang kami. Ngayon sarawi. Sealed to us. Nanebesus payo, silisak. Running na child redemption. Okay? Sealed to us. Ngayon sarawi. Kano stampilong remo yo rey. Magaradak child. Born of the Spirit. Jesus mo Lohpwuo samay takom ligit maliyay kaniyala kon tama kon chang mahal sili
Kay pwede deep mo rin deep. Pwede Jesus mayroong la. Kau na kapreyang kamuyongoy. Chan kokon unsaklaw. Karadama kamupsapal kamsoja bang kachabanki. Iralakan Mr. Wewe kimasanang coach the power of the cross. Mewiya yang kamuyongoy. Kambang kachangeti ang muposan. Wala labat. Ongi lupogila. Spirit, soul, and body. Remi. Amen. Jai kapag kalanganin coach po na may more count Jesus. Kalangan kiyang kamusapal mo mamasa ng kito. Tama kong kachunbiyatar po Lohpwuo. Arenat memor sa bangko sa kusaya. Aramas todo anana weweki. Pusedir kiyang ansita na credit. Pusedir kajeta megot yu ita ko tong kawela kemela prap. Apkom kat store pusanan ko unsakpan memor. Nampalwar. Nampalingen. Sa kaprayang kamuyat kapeng ni marang count Jesus. Muyat kaunat sang kamor kukulatra. Amen. So, Satan kin ka kaun. Maur koras mepepunsa sa kauno. Satan kin buyata kan lingar-ngar. Keronger masa ng kodro takoy yuka ka mall kita. Kasajaman repent, kasajaman kalula. Kalama makakakpin buyata hamal puken mala sa tabagyo. Kamuyo ngoy tipan. Kita toror sang kod. Ma kita kakpin kateta chamor kaun Jesus na katto. Ap kauno masani wana pakong samba baramaskin songosong. Ap rasukakpin maula, rasukakpin morla. Lakat kito Jesus nan son silu isa kuno. Meman me poson. Esjuban mela. Apanan ke mor sotu. Palora mo pa mela palingan mo pangpuralang ren kauno. Palingan mo on saklar. Kaun Jesus kaun sakiyalar. Ansa makapan lukur yangi ansa what. Amen. Makammen mo itang Jesus ang mor kom alasang ya kom ya kapakapwat. Kom kakpen buya sapol mo kapakap. Nan kapakapeng kolula tamo ko sampal cebang pungyang got mechelar mastipan. Ceban ko saya menjang Krais kelip pak kamakaligi celta. O cebang mo itang ya chay mor. Ima wuk aramas solang o aramas mesuja solang. Aramas suja solan duwaja kinyan sarawi kung wata puk sarawi apuin sene makakaon. Aramas mes solang melugoy ang Jesus na namor solarin sene. Kauno pogular amunangin aramas. Amunangin utungkan imendaki solarin sene chail. Tama ko perang ko chimi chebang ya tama kaidek. Gay kaidek puegi puko. Apwegi waun ki Jesus pogularin sene kan. So iban salama morkin sene. So kasilun kasampal ng kapakapwet ibang muidan Jesus ang katslongo kauniyata. Nakapayo enuter kawit kaniya tame ikonong buya. Lang morin healed it to the Lord. Magchaiban morin sa ulang ay kasandi chorayap kinintintang ko dyan kapayata iban sa jarong mao. Healed it what kisolaray kasandi maing kot takom kupurkiyan buya. Kauno magchailan kis buya sa ung kapakapukurang koros kauno pan miya ala na mama santong kachay chailan buya. Palilaw din chay solan chay parakilarin sa na chay at chay kosandi ganonak maing gotiya kapayata ipang uyama. Aramas malawlaw makinta maing got takom kupurki. Maing got ipang kolaya. Maing got tayan buya. Okay? Morin healed it nilo kayang wife. Gay jaygin ko saya mo itang Krais ang maur. Kaya mo itang pakew, abuyan sa nature. Hallelujah. Ibang kapagap, makommen mo itang Jesus na number pain. Jesus ko saya yung nagduyimus kas chukak yan susuguwing kot, law ko kolula. Ha? Patakin kolula, anana ko purpurong aramas. Imechekin wiwiyaki. Main count Jesus, ipartisang komoy. Ika melele ngoyara mastipa naman. Saniya yipudi lele toklakwet. Ika melele njang Krais kele kakpainta tipaikan. Ipakiyang komi. Kom kachin makong ya. Kom kachin butain san tipaikan. Irachangong komi ay mongyong. Nang klakwet. Kom yung kotlong. Kom kachin kauniyata. Sang met kola. Uyak niyala.
Songa na ramas makom kupurkien buyala. Amen. Amen. Makom yang ya kapakap. Sana nom nong yung. Lugay sa klamausu. Nalang pokon peren. Chasutaw ya kapakap kamu yan yang ala ay puinin sarawi. Chaw ya kapakap amoy maurang puralangkot. Okay? Amoy maurang puralangkot. Atam maramuyan en intintung ng pukan kamaur. En miya kaporaporen mamaur pon sambawat. Kauno keng katkiyang ngayon sarawi. Rekin stampi yang rel, sili yang rel, ni poson. Masani me wiya, kompan masa-masala monggot makom kamelele. Ama kom men kamelele apil soko poyak sili monggot kaitek poson. Sok poyak wadki akaitek at wiya pa men. Arail wiya pa men. Chama-chaman puk saraw yo atail wiya pa wak pasang. Ma sabul matay wiya pa wakan sa tay daw enta puk saraw masani. Okay, ganinda. So, jawa sa akin sinching ya chela na lugay ang aramas aleta Krais. Ela mo in kamelel. Dahme karapan na chaykin wiya kamo turun aramas sasa. Marana na lukurian Jesus. Turun aramas sasa marana na kalula. Aramakam mangyatar makumanana pen wiya. Kapakapan na insanan mong yung makasampal. Amen? God is good. Kailangan ng kupramal. Kasalelia.